sinetikolwa lekuthi kule minyaka lemibili lephelile saqala imidlalo ema-under 15s etikolweni ema-under 15s for boys and girls. Namuhla ke sitela ukuthi sibanikete i-equipment nabo lokungemabhola utabayala ke president njengoba batawunikwa lamabhola batawuthi bawathathe nawabuka nje alithandanyana maningi. Namhla sikolwa sinye sithatha 5 setawubuya phinze sisaqhubeka sibanike amabhola. Ngibathe ngiyabuka ngendeka nje batawube bengangisho nalama teams aka Premier League ngemabhola ejim laba betikolo lawukhanza nemfana amunye sonebhola yakhe. Ikakhulu kade sibuke kakhulu ukuthi akwakhiweni labantwana labancane sesicaleke nekubona imiphumela yakhona njengoba ngaDisemba lesisuka kuye eStellenbosch eSouth Africa lama teams lamabili bekahambile bafana nemantombazane ema-under 15s. Team ebafana yabuya ne-bronze medal and setawubuya nje sitokhuluma nangale project ngoba leyo siyihandlisha na CAF le project yokuthi ngiphi project nesitawuyenda event etawubonakala ibenefita ikolwa ibenefita nebhola futhi ngalonjalo ngoba le mali abasiniki yona ngco ukuthi de emakhikhini ebhola kodwa iyo iyake finance project lesitayihlanganela nabo baka CAF. Sesicalile ukukhulumisana ukuthi sibone ukuthi kwende kanjani. Inhloso lenkulu njengoba besike sabeka naphambilini ukuthi sifuna kwakha emacembu esive langcono kule minyaka letako. Sicala phasi siyaqhubeka bayakhula sibakhulisa ngabo. Lona ke ngumsebenzi kakhulu esiwenda ke netikolo njengoba sathi ukuthi bantwana basetikolweni nemithetho yelive nyalo seyikhuluma ngokuthi bantwana baye esikoleni bafunze kangabe uhulumende ufake nabo free primary education. Lokho sivele lonke iswati silibheke ukuthi libe sesikolweni. Kungako ke na umuntu usovele ube sesoye esikolweni ukuthi angihambe ke ngoba mina nginesifiso sekuthuthukisa umntwana ngezotemidlalo ebholeni bese sengihamba ngetikolweni. Namhla ke sizobaniketa amabhola sike sabaniketa lokumele ufana nema-beats nalokunye ikakhulu kade utasiyalela ke president ukuthi amabhola bawaphathe kahle aphinze futhi ajimise labantwana nekubona ukuthi vele etikolwa liyajima vele empeleni. Liningi lemsebenzi esiyenda netikolwa nasemavikini lamabili besenda lomunye siyaqhubeka nje siyayenda isetaba miningi. Ngiyacela ke angakakhuluma ipresident laba labaphethe lo hlelo lokuniketa lamabhola bede atovele president abanikete amabhola abo banenhlanhla betikolo batawuthola amabhola president ngeke nisawathola kubosibonakala bofisha ndawuthola amabhola president himself njengemholi ye-organization. Lokusho ukuthi vele nguye vele lihlahlandlela lelikhulu la ekuthini ayithuthukiswe lebhola kusukela lephasi kuma-grassroots. Sisebenta nje lo msebenzi lo njengoba imidlalo seyivele icalile ukuthi itikolo tidlale sibheke ukuthi tidlala tibe tijima nangala kuze ukuthi kutonyuka nalezinga njengoba siyabona sesiya international khona lapha kushoda khona kusho kona ukuthi umsebenzi semningi lephasi kusafuna sisebenze. Ngiyabonga.